Twerekeza mu ikipe ya Police Football Club ku munsi w'ejo yanyuzagamo umweyo cyangwa se yarasezerezaraga yashimiye abakinnyi bagiye batandukanye harimo n'umutoza Mashami Vincent wadasizwe ku munsi w'ejo rero ikipe ya Police nibwo yasohoye itangazo ivuga ko itakiri kumwe n'umutoza Mashami Vincent rwose nawe yahise ashyira ubutumwa hanze ashimira ikipe ya Police Football Club. Yaravuze ati ndashimira ubuyobozi bw'ikipe abakozi ndetse n'abakinnyi bose ku bwitange n'umurava bagaragaje, murakoze ku buryo twagiranyeho, nifurije ikipe n'abafana bacu b'inkoramutima ibyiza byose. Uwo ni Mashami Vincent yamaze kuba asezererwa n'ikipe ya Police. Ntabwo ari we gusa yajyanye n'abakinnyi bagera kuri 4 bari kumwe mu ikipe ya Police. Ikipe ya Police yasezerewe bita Bigirimana Bedi, yari umurundi wayikiniraga rwose, yasoje amasezerano muri ikipe ya Police Football Club, nawe yamaze kuba rwose asezererwa. Yasezereye Kwitonda Al, nawe yari umukinnyi wayo n'umudefenseur bari bakuye mu ikipe ya Kiyovu, harimo umusore twacukuma Audrey, nawe n'umukinnyi basezerere rwose ikipe ya Police ku munsi w'ejo. Nawe rwose yavuze iti tukweretse imiryango, ndetse n'umunyezamu witwa Sugira Clovis n'umunyezamu wa gatatu wayo, nawe yamaze kuba rwose asezererwa n'ikipe ya Police. Tukiri mu basohoka mu ikipe ya Musanze Football Club yitwa Sostene Rumumba, yari umutoza wayo, nawe rwose amakuru aravuga ko uyu mutoza atazakomezanya n'ikipe ya Musanze, cyane ko uyu mugabo rwose amushinja umusaruro turi mwiza muri sezi ishize, cyane ko iyi kipe rwose ngo yari igiye kumanuka, nubwo muri sezi yari yabanje yari bikoze neza, ariko rwose ikipe ya Musanze nayo rwose ngo nta gahunda ifite yo gukomezanya n'uyu mugabo witwa Rumumba Sostene. Vango rero twekeze mu ikipe ya APR Football Club. APR Football Club naho hari amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Yitwa Mwisha Gilbert, nawe n'umukinnyi atazakomeza n'ikipe ya APR, cyane ko atazongererwa amasezerano ye yamaze kuba arangira. Rero ikipe ya APR rero iravuga ko uyu mukinnyi atazakomezanya naye, ariko n'abandi bakinnyi batandukanye bivuga ko bazasohoka mu ikipe ya APR Football Club, by'umwihariko b'abanyarwanda, harimo nk'umukinnyi witwa niyo mugabo Claude, wari kapiteni wayo, bivuga ko azerekeza mu ikipe azerekeza mu ikipe ya Azam, ndetse na Ruboneka Jean Bosco nawe biravuga ko azerekeza muri iyi kipe ya Azam Football Club. Ubwo rero APR yatangiye gushaka ibisubizo hirya no hino, igenda ikubita inzifunsi ishaka abakinnyi bashobora kuza bagasimbura abangaba. Kwikubitira umukinnyi witwa Ngabisonga Pacifique, yari umukinnyi w'ikipe ya Police Football Club ukina hagati mu kibuga, bivuga ko rwose byamaze kurangira mu ikipe ya APR Football Club umwaka utaha w'imikino arazaba ari umukinnyi wa APR Football Club. Hari umukinnyi witwa Bugingo Hakim, yari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport wavuye muri ekipe ya Gasogi United, nawe rwose biravuga ko ashobora kwekeza mu ikipe ya APR akina inyuma ku rwego rw'imoso kuri gatatu. Binumvikana ko byaba bihuriranye n'isohoka ry'umukinnyi witwa niyo mugabo Claude, kapiteni wayo. Harimo rero n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Hari umukinnyi w'umunya Burkina Faso yitwa Jack Pantulu Diara, n'umukinnyi w'umuhanga cyane wakiniraga ekipe ya Saltas yo mu gihugu cya Burkina Faso, nawe biravuga ko ashobora kwekeza mu ikipe ya APR Football Club akina aca ku ruhande rwose. Biravuga ko APR iri gusabwa ibihumbi 200 by'amadolari kugira ngo ikuri umukinnyi mu ikipe ya Saltas. Biravuga ko ibiganiro biri guca kuri rutahizamu n'ubundi w'umunya Burkina Faso yitwa Ouattara, biravuga ko ari ibiganiro biri gucaho kugira ngo barebe ko uyu mukinnyi rwose w'umunya Burkina Faso witwa Pantulu Diala azerekeza mu ikipe ya APR Football Club. Tukiri hano mu Rwanda, makuru y'amatransfer katwerekeza mu ikipe ya Rayon Sport Football Club. Bisa nkaho byarangiye. Yitwa Rushema Chris, yari myugariro w'ikipe ya Mukura Victory Sport, nyuma y'amakuru menshi cyane mwerekezaga mu ekipe agiye atandukanye, harimo ekipe ya APR Football Club, harimo ekipe ya Police. N'amakuru rwose yagiye avugwa cyane. Uyu mukinnyi rero bavuga ko ku kigero cya 90% umwaka utaha w'imikino ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport, cyane ko yasoje amasezerano mu ikipe ya Mukura. Ubwo rero Rayon Sport yamwegereye, iramuganiriza, iramukonveka, arayemerera kuzayizamo. Hari n'undi mukinnyi utarasinya, ariko rwose bisa nkaho byamaze kuba birangira, cyane ko yasezeye ekipe ya Kiyovu Sport yitwa Mosengo Tansele, nayo nabigarutseho mu minsi yashize. Uyu mukinnyi nawe rwose ntagendutse, kuri uyu munsi araza kuba yerekanwa n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport. Bikaruko rero gahunda zagaze. Ubwo rero hari n'abandi bakinnyi bagomba gusohoka, harimo nka Semane Mable, Fitina Mbolenga, ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye bagomba gusohoka mu ikipe ya Rayon Sport.
tukiri mu Rwanda ekipe ya Police nyuma yo kwirukana umutoza wayo Mashami Vincent yatangiye kujya ku isoko ishaka umutoza ugomba kuza akamusimbura. Hari umugabo witwa Ben Musa muramuzi cyane ari kumwe n'ikipe ya APR Football Club yari yongereje Adil Eladi Mohamed murabyibuka. Adil aza gutandukana n'ikipe ya APR ayisigira uyu mugabo witwa Ben Musa. Ben Musa biravuga ko ashobora kwekeza mu ikipe ya APR gusimbura umugabo witwa Mashami Vincent ndetse n'umutoza witwa Gib Kassa muramuzi cyane aciye mu ikipe nka Rayon Sport aca muri ekipe ya AS Kigali ndetse no mu ekipe ya Gasogi United. Uyu mugabo rero biravuga ko nawe agomba rwose kuba ari kuri liste y'abatoza bari mu biganiro n'ikipe ya Police Football Club. Hanyuma tukiri hano mu Rwanda ekipe ya Sunrise yamaze kwemeza umutoza mushya yitwa Munyeshema Gaspard. Ni umugabo ukomeye cyane watuzaga ekipe ya Muhanga izamuye mu cyiciro cya mbere. Uyu mugabo rero biravuga ko ekipe yitwa Sunrise yamaze kumvikana yo rwose kuva mu ekipe ya Muhanga yamaze kumvikana ekipe ya Sunrise azaba ari we uyitoza umwaka utawe imikino. Uyu mugabo witwa Munyeshema Gaspard. Ku mugana Afrika mu gihugu cya Tanzania birakomeye cyane ekipe ya Young Africans. Ekipe ya Young Africans ntabwo iri kwemera gukina umukino ifitanye na ekipe ya Simba ku itariki 15 z'uku kwezi kwa gatandatu hari muri shampiyona y'igihugu cya Tanzania. Ekipe ya Young rero ku munsi w'ejo yasohoye itangazo ivuga ko itarava ku cyemezo cyayo cyo kudakina uyu mukino. Ubwo rero no gutegereza tukareba hari mu gihugu cya Tanzania ibintu birakomeye. Twita cyane twakeze Burayi amatransfer abari menshi cyane. Ekipe ya Manchester City yamaze kumvikana umukinnyi w'ekipe ya Wolves yitwa Ryan Ait-Nouri ni umunyarigeria ukinnye inyuma ku rw'imoso kuri gatatu. Yamaze rero kumvikana n'ekipe rwose ya Manchester City. Pep Guardiola azamufite no mu mikino y'igikombe cy'Icyama Club rwose biravuga ko uyu mukinnyi azaba ari kumwe n'ikipe ya Manchester City. Hanyuma ekipe ya Bayern Munich yamaze kumvikana ekipe ya Bayer Leverkusen ko izafite umusore wayo witwa Jonathan Tah imbyugariro w'umuhanga cyane w'umudage. Nubwo kuri rwose nawe azaba ari kumwe n'ikipe ya Bayern Munich muri iki gikombe cy'Icyama Club. Uyu mugabo witwa Jonathan Tah yamaze gusinya amasezerano rero azamugeza mu mwaka 2028. Birumvikana ko ni imyaka 3 yamaze gusinya mu ikipe ya Bayern Munich. Hanyuma ekipe ya Internazionale di Milano nyuma yo gutandukana n'umutoza wa Simone Inzaghi yamaze kubona umutoza mushya yitwa Christian Chivu. Uyu mugabo rero akazaba ari we ufite ikipe ya Inter de Milan mu minsi iri imbere kugeza mu mwaka 2027. Uyu mugabo witwa Christian Chivu. Hanyuma ekipe ya Tottenham Hotspur ziri gushaka umutoza wa ekipe ya Brentford yitwa Thomas Frank. nawe biravuga ko rwose na ekipe ya Tottenham Hotspur ibiganiro bigeze kure ari ikibazo cy'igihe. Uyu mugabo witwa Thomas Frank w'umunya Denmark agomba kuzaba umutoza w'ikipe ya Tottenham Hotspur. Hanyuma ekipe ya Manchester City yamaze kumvikana n'umukinnyi witwa Marcus Bettinelli yari umuzamu wa gatatu w'ikipe ya Chelsea. Nawe rwose biravuga ko agomba kuza muri ekipe ya Manchester City akaba umuzamu wa gatatu. Ikipe ya Chelsea iri gushaka umuzamu w'ikipe ya AC Milan yitwa Mike Menya. Ni umuzamu w'umuhanga cyane w'ikipe ya Milan yo mu gihugu cy'Ubutaliyani ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Nawe rwose bisa nk'aho ibiganiro bigeze kure. Uyu mugabo witwa Mike Menya agomba kwekeza mu ikipe ya Chelsea. Nuko rero Gandazagaze Victor Yokres nawe biravuga ko rwose muri ekipe ya Manchester United ibiganiro bigeze kure nyuma yuko yavuguzwe mu ekipe agiye atandukanye mu ekipe ya Arsenal ndetse n'andi mu ekipe agiye atandukanye gendaga mwifuza rwose. Biravuga ko Manchester United binyuze mu mutoza wayo Ruben Amorim agomba rwose kuzaza agasinyira ikipe ya Manchester United. Imbere yuko ntanga ijambo kuri nkuru nziza kabagezaho umureti yitwa Benjamin Sesko yari ni rutazamu ikipe ya Leipzig. Uyu mugabo rero biravuga ko rwose nawe muri ekipe ya Arsenal bisa nkaho bikomeje kwanga ahubwo ashobora kwekeza muri ekipe ya Al Nassr yo mu gihugu cya Saudi Arabia. Aritari cyane yitwa nkuru nziza agiye kubagezaho umureti. nkuru nzi waramutse waramutse wa mugabo meze neza. Amavubi yacu bizagenda bite?
Mavubi yacu ibintu birakomeye. Match ya kabiri rwose twakinye ni kipe y'abaroko yahariya mu gihugu cya Abonye hari abo banditse ngo bakinisha ikipe ya kabiri. Ni ikipe ya kabiri ni ikipe y'abakina imbere mu gihugu hariya mu gihugu cya Algeria. Ariko nabwo byarangiye dutsinzwe turushwa. Amurushi reka turebe wenda babona kiri imini mishi. Ako nako tukongerewe twatsinzwe nabwo turushwa. Twarushiwe n'ikipe y'abakina imbere mu gihugu. Gaye ngoko rero.